यलय नेवा बस्ती पारेगामे गुलागा चरे आइतबार जुग चरे खुनु तजिकत बुधबार दया जात्रा जुगुरु विशेष याना अमिताभ तथागतीय मूर्ति या त खटे तया कुबिया सांस्कृतिक बाजा थाना जात्रा यही गुख थुगु जात्रा या त लिपाङ्गु इले वया बुर्वा द जुग जात्रा थागुन याना हगदु बुर्वा द या जात्रा लिसे जुग खुनु जुगु जिया हे बुर्वा द जुग जात्रा न थाग ख अथे बुर्वा द या जात्रा झोले मट्या पिकागु नाप नाप जात्रा या झोले स्थानीय लाखेन पिकागु चलन्दु किथि पेंगु त्वाया पेमहे लाखे पिकाइगु चलन्दु उगुहे कथा खेला त पिकाइगु चलन्दु थुगु जात्रा छिन्यास द मल्याकन हनसे ह्याना वया चंगु जात्रा खटका स्थानीय मनुतेस दाबी याना वया चंगु दयदशा पन्जरा खुनुया दिने लाका जात्रा याको नाप पन्जरा बिगु न चलन्दु थुगु दया त नापा नापा जुसा थिथि थासे जुइगु सम्मेकेन बिजाकीगु चलन्दुगु खटका न स्थानीय तेस थागु सायद बुद्ध भगवानी जात्रा जुन चाहिँ परम्परा रहे ठुल्ठुलो जात्रा जो नेपालले छौजो थाहा थियो जलगेको चाहिँ मिम्मी भगवानी जात्रा जो तर बुद्ध भगवानी चाहिँ परम्परागत रहे चाहिँ जात्रा जाऊ चाहिँ ठुलो सुने जुन थियो जात्रा लगेको नापु चाहिँ हजुर खैबेन चालिना रख तरको लिपा विभिन्न राजनीतिक कारणले चाहिँ खैबे चाहिँ म चाहिँ हजुर नापु चाहिँ सचिविका जात्रा
कृषि विकास कार्यक्रमको जात्रा यही हो राजनीतिक कारण चाहिँ फेरि बारेमा डेभलप दिया अथवा विविध कारण चाहिँ जात्रा बढीमा चाहिँ सीमित जुल बढीमा लगभग चाहिँ 12-15 टोलले चाहिँ जात्रा थिए नि बारेघामे पूर्वापट्टिको अनया पूर्वाद्य यथा विशेष पूजा दुईसा गुला लक्षिला छन् विशेष कथया मेलाया जुइगु ख अथे मेलाको चाकेको गठन पूर्वाद्य जात्रा जुगो चरे खुनुयाना वया चुम्ख बारे गाया ठुको जात्रा अनया मौलिक कथया जात्रा जुया चुङ्गुदु